Жашауда адам улы бара алмасча жол жоқты. Артықсыз да ол жолны кесі сүйіп жүрегі біле сайласа. Не түрлі чырмаулаға түбесе да, аны мұраты жашау жолында чырақ болып жарытқаллай келеді. Бүгін заман бла бірге деген кезулі беруімізні қонағуа Махиляны Амашты. Амаш халқыбызда үлгілі, сыйы, намысы жүрген жашларыбыздан біріді. Бүгінлікте ол Ақсуда спорт комплексіні таматасыды. Аны бұла чекленіп қалмағалай, жамауат, маданият жұмышқада тірі қатышады. Амаш, алайда ушақны башлар алында, алай бір соруым болады. Қар сәбейні де гітчелігінен оқына ма, бұлай бір мұраты болады. Кесін ма бұл жанында іштеп көремедіп, сені гітче замаңда мұратын қалдайды, кесін кім болып көрейін? Әнді қау, Карина сәней қалай әркімді гітчелігінде барды мұратлары. Мені мұратым, бұлай бұл мекамны таматасы болыр ма әлі, бұл спорт жаны бұлай болыр ма деп, алай ақылым болмаучы. Біріншіліктен де үйірімде де төгеректе келеді айтушы елі. Біріншісі қалағың намысың, әдеттің намысың болған алай жашуға керексе деуші елі. Бегірақтанға тартылдық. Алая балай деп айтарча бұл спортты көруші кесімі. Дүние ерішуіні қорлап, халқыма да милletімді бұлай атын айттырма деп бұлай ақылларым болуші елі. Дүние ерішуілін қорлай алмағым ма? Бұлай жашау алай бұрылғанды, ма бұлай да бұл әру мекамға таматалығы етіп тұрама бұлай да. Сора бұл кесіңе спортла күрешіп тұрғамса, кетчелігінде әміне қайсы спортла күрешкенсі? Қау спортла күрешкенме, көбірақта каратеблі күрешкенме, мұннан үйреткен ұстабыз бар екесі біздің, анда күрешіп тұрғанма. Аннан сора неме біле еркін тұтышуға бола күрешіп тұрғанма. Саулайда жамауат жұмышын үстінден айтқанда, кесін қалай келгенсе, мұннан тұшыннан да әлден болады, бұлай әлден тұшында милletті бізіне жаны бұла не жамауат жұмыш болса да, аңға қатышқан етсе, сенден өгерлеріңді бүшке қалай келгенсе? Қауыны қаруыбыз болып, қаруыбыз жеткен жерге, ақалыбыз жеткен жерге, менде жөңгерлерімді қатышырға күрешебіз. Бұлай жұмышлаға, бұл жамуат бөтілген жұмышлаға алай қатышабыз. Бұлай қарын қайғы етіп бұғай, әлі бізге, милletті бізге тап болсын, игі болсын деп алай жұмышлаға қатышырға күрешебіз. Бұл әлде де бұлай мен өтмегелей, законын өтмегелей, бұл жаш төлінді бұлай түз жолға салға күрешіп, аннан сора да болышылық керек болған адамлаға да әлі біз біле бірге жаш төліміз біле жиылшып, бұлай болышырға күрешіп әліна біз кесібізше. Оңымызға көре, қаруымызға көре, ақылымызға көре. Бұл баштамчылығызда әлчіле болышқа меділе, аннан тұшында кем білеклік еткенден үстінен айтсың? Әлде жамауатыбызға сау болуғыз деп айтамы барысында да бұлайға келіп бізге болышып, ақшасы болған ақшылы болышқанды, ақшасы болмаған келіп кесі қолға күчілі болышқандыла, қарағандыла, қаркем амалына көре бек болышқандыла. Бегірақта бұл жұмышта көп қаруларын жойып, көп ақшаларын жойғалла. Алла әлі көп болғаны бегірақта бұлай аладан артығырақ қарағандылаға. Ала ол жабылған әлім, мен үші оқым, ол сау болсын көп қиыны кеткенді. Бәрі жабылғаны марад, аны да ерақайланы мұрайдың. Аланы ақшалары, қиынлары бек көп кеткенді. Мен мұрайдыңны ақшалысынан сорады. Бұл елден шықмағалай, ғоратта администрацияда келешіп, бұл мемеге, мекемға 12 ішчі жер алғанды. Мабылайда бүгірлікте елімізден шықмағалай 12 адам бері жүріп, мұндан қақларын алып ішлеген деділі. Мамында ішлеп башланған заманда Пафифов Назир біріншісі ақчаланы салып, көп ақчаны салып Пафифов Назирда қатышқан бұл жұмышқа, бұл спорт комплекске.
Ма бу жумушта жамаат жумуштан болот, спорттун жанынан болады. Жаш төлүнү бириктирип, алага сөз таба алганда кыйынды. Ансеп сен бу жумушну калай өтө аласа, жаш төлүгө эмне сөз айтырга күрөшөсүң? Билебиз Карина, ол bir күн биле, bir сөз биле болуп калмаганды. Аны сен жаш заманыңнан, кичи заманыңнан түзлүк биле келсең, жаш төлүдө бу андан таматталады. Бу түз адамды өтөргө айтырып түлү түз жолго баралы деп аны кичиликтен келтире керекти. Биз түз адамдарбыз деп айталык түлмү? Каруубузга, оңубузга көрө жаш заманыбыздан түзлүк жашарга күрөшүп келгенбиз да. Sonra bir 10-unu чыгарсак, элде былай этерге керекти десек, сау болсула, элдеги адамдар да төгөрөбүзгө жыйылып, калай этерге дейсегизде деп, хар эткен затыбызны артка буруп карасала, кесилер көрөдү эле, биз түзлүк биле барганыбызны, ансаны былай келгизетейик деп бир айткан этип коелук. Биз ол жылдан жылга келген затты. Сен оюмуңа көрө саулайда спортун алып айтканда, ол жаш төлүнү, жаш сабийин артыксызда жашоонда калда жерин алат дерге болукту? Экинчи жер спорт, кара күч экинчи жерин алады. Нектесең, Карина, спорт менен күрөшсөң да, калай күрөшсөң да, жашооңду спортко берип койсоң да, акыл, кылык, билимни спорт кара күч өмүрдө коргой алып келди. Аны үчүн бул жаш төлү кесин спортко берген эле, умут өтмөсүн эле, акылны, билимни спортто корлаган терк биз деп акыл билим ол биринчи жерде, экинчи жерде спортто күрөшүү. Билими болмаганлай, кылыгы болмаганлай, намысы болмаганлай, кара күчү биле чыккан адам, Аллайга айтырган адамым, сиз бир заманда да Аллай адам була билимди биле күчүнү мапсуатта айтканымча кайтарып айтайын, корлой алык түйүлсүз. Ол болук түйүлдү алайын. Аны үчүн кара күчүңүз менен күрөшүңүз, биринчи жерге билимни салыгыз, акылны салыгыз, намысыңызды салыгыз. Ол биринчи байрак болуп барга керекти алыбызда, намыс, кылык, адет, билим байрак болуп алында барып, аны артында аны кара күчү болго керекти. Билими, акылы болмаганлай, Карина, кара күчүнө ишанып барганлар кесилери да аңламаганлай, эллерине, миллетлерине, каралларына хайырдайынсы хаталар көп ийет Аллай адамдан. Бу ишпе күрөшкөн адамдын үстүндө калай шартлар болго керекти? Анда түзлүклө барга керекти. Түзлүкнү тутуп барып турсаң, барып турукса, бүгүн болмаса да тамда түзлүк хорлаган этеди. Түзлүгүң болмаса, не калыңда болсун, не акчаңда болсун, bir күн болмаса bir күн ол сени зыңнан тизилген жамаат арт бурукту. Түзлүккө барып турсаңа, Аллах айтса, Аллахта болушуп барады. Түзлүк болго керекти дейм. Бүгүнлүктө бу мекемде спорттун калай түрлөрүн үйрөтөсүз, тренерлерин сайлаганда калай сайлагансыз? Энди бүгүн беле караганда 3 барды. 3 секция барды. Аладан эркен эришүүдөн бири, карате бири, sonra бокстон да болот. 3 болот. Экиси азыр эле бирине сайлап алай алганик, эртеден бери күрөшкөн, жыл саанда келген, былай аны былай кесипче сайлап алганик. Кертисин айтканда, элчиле элден болушкан көп адам болушканды. Har kimde кирип карамай эле бери нестетилеп турат деп келген заманда, ачылуу болгон заманда келгенде бексейерсинген эле. Нектесең, бу мекем шөндүгү заманга келишкен, Аллай мекемди этерге де күрөшкөнбүз. Шөндүгү заманга келиширче муну келип бексейер эткен эле, алгышлагандыла. Шөндүгө дери Аллай аналары, аталары элден адамга айтып кеткен эле, шөндүгө дери бу спорт жанына беребиз деп акыл этмей турuyuk да, мау мекемни көрүп, бу сиздин күрөшкөнүңүздү көрүп,
мында бу мамырлыкны, айруулукны көрүп, бизде сайбилерибизни бери жиберге сүйөбүз. Калай күллөдө келсилле, не затка келсилле деп сөйлөшкенлей, излегенлей, келгенлей турадылар. Амаш сен үстүнөн айтканда бүгүнлүктө бу иштен sonra башка ишиң барып не биле күрөшөсүң үстүнөн айтсаң? Вай жок, бу иштен sonra башка ишим да. Ошону бүттү каруубузда, акылыбызда, акчабызда дейм, акчабызда бужмушка салып, бу мекамны ичинде кесиби сүйгөнчө бу мекамны булай бир жиберсейик, кесиби сүйгөнчө бир жолго бир салсайык. Андан sonra жаштөлү да өсүп келеди. Булай орусча айтканда системаны алайт дегенче системаны алайт этип бир жиберсейик, бу жеринде да жаштөлүгө бош этип, кесибди башка жумушларга кетерик болобуз, Аллах айтса. Шөндүлүктө мурулга күрөшөбүз муну, кесиби сүйгөнчө жиберичи. Булай бир акча, булай бир кыйын салып, бош зарплаталарга иштеп, бош заманларын өттүрүчө, бери жүрүчө сүймөйбүз. Сүйөбүз мындан дүйнө өрүшүүлөрүн хорлап, биринчи эле алып, элибизди, миллетибизди, кралларыбыздын атларын айттыртырча, ола кылып этилгенди бу. Аны аларга сүйөрбүз бери жаштөлүдөн. O zaman da kattaraktı, bu jol karusuzraktır bay tağıktülme. Gayrına ol begirakta bu üyürlede, bu atalarını, analarını, bu sportha saybilerin kalay akılba jibерgенlerini köre boladı. Mında айтқаным etmedin, bugün barıq tülsü bir jarada үйde turqsu desele, Allay akılba qarasala sportha ataları, anaları olsa bir de uzakka barmaydı. Alay ataları, anaları boluşluq ötüp, alada birgelerini, akılları bula birgelerini bolsa bu sportta. Allay saybiyle bizgeler de, bizim zamanımızda da, şöndüğü ösüp gelgen jaştölüde de alayraqtı. Atalarını, analarını, juqlarını, boluşluqları bula kerekti. Birçe bolurlar. 21-ci ömrünü səbiyi köprətdib boş ayta olmazlar. Alaytda bulay, ol sizdə oxuan soxtalla, küreşkerlə bulay, sana kelib sorğaları bolanmı da qallı sorula soradılar? Bugünlükdə bizimle şönü açılığımız köp bolmağallay, başlağalla küreşip, şönü alay bulay saybileyini de jiyip, saybileyini xapar aytıp, barda qılыбызda saybileyini jiyip, bir ayga bir kere, bir yıkka bir kere saybiyle bile xapar ayta turruğa. Bilemse karina xaparında alay süymemiz biz bu mekamdan çıkan saybiyle qara küçüleri bile aylansıla süymemiz. Bilemiz Begirakta bu qara küçtüğün sebek men razıyım, qılıqları, namısları, adetleri bu suyu. Biz akılımızda alaydı, jiyip ayga bir kere meterik mi, yıkka mı eterik mi, anı bulay onu ötmegen mi, qalay eterik mi? No eterik mi, Allah aytsa qılıqını, namısını mamında, bu mekamda bere turucu. Ansı kesinde körü bolsa suatta qılığı bolgan saybiyle qılığı bolmagan saybini ortası begilludu. Anı sebeple qara qarubla uzakka barık tüyüldü. Bu adetini üstünden aytqanda kesinde ayttın, jaştölüge en birinci kesin adetin namısın qılığın bilge kerekti. Bu tav adet degen sözünü mağanası va sana qallaydı? Tav adet degen söz, ol en birincisi kesin jürüte bilgen. Ekincisi qılığımızını bizni tavulu adetimiz, namısımız begarıdı, beyigidi. Anı jaştölüge bildir alsayık, beri alsayık, biz o qılaqtan abasını toyubuz boladı, oyunubuz mu boladı, qılaqın namısını bilgen, olay körünüp duradı. Men kesin ayrı jürütkeni bile, qalayda olturğa kerek bolğanın bilgeni bile, söz aytqanda ne söz aytırğa kerek bolğanı bilgeni bile, ulluğa namыс bergen, gitçege sıy bergen, alanı bittö birge jiya kelsen, ol bizni kesibizini ayrı adetimiz bolup qaladı.
Bizni adetibizge, namısыбызга, bilmeyim men, ne kılıkны, ne namısını keltirtirge boluptu bizden ayrıldı dep. Men adetibizin namısыбызны manda köremem ol, gitçe kesini jerin bilip, ulu kesini jerin bilip, janşarık jerde janşay bilgen, ayrı aytırık jerde ayrı ayta bilgen dep alayrak köreme adetibizin namısыбызны. Bulay bizde 4 posyolok boladı, orusça aytkanda. Allay birinci başlagan zamanımızda 4 posyoloktan top oyunga 4 komanda jıyganikta. Ol posyoloklarını bir-birleri bilen oynatganik 4 komanda etip. Sonra annana birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü jörge bölüngen ile. Annana ol 4 posyoloktan bir komanda jıyıp, Nijni Çegemne jöngörlerimiz bile Bronova kelip, alada anda bir komanda jıyıp, birinci alanı beri konakka çakırganbız. Konakka çakırıp, alabla örüşügül öttürgenik futboldan, top oyundan. Top oynap boşagandan sonra alanda sıylap, alabla birge alalayış bergenik. Andan sonra ala çakırganlar bizni. Alada çakırıp, alada bizni anda sıylap, alayış bergeniyle. Andan sonra o köp kurmallarını öttürüp durganbız. Ol jumuşta barsa bulay nege de betirlelesen oyunma körüm. Bir muratlı ete bolsuz ol jiy ulanı. Bilemse karna har kim bu allay zamanı kele turabız. Kişi bu telefonlardan ayrılma allay. Har kim kesçe üylerinden çıkmak allay. Çıksalar da şaharga barda işlerinden keldiler, kettiler. Jaş dölü bir-birle hapara aytmagan allay jumuşka kele turabız. Allay dünyaya kele turabız. Meni jöngörlerimde men de anga bulay ege razıtülük biz süyük ma bulayda bizni qarubuz ma bu elge jettetdi. Biz süyüz ma bu elde jaş dölü bilemse bir-birlerini ayırmaşça sen mında işleyse de men anda hapara men seni bile aylanmayman. Men mınga inanama da sen mınga inanmaysa da men seni bile hapara aytmayman dep alay bolma allay biz bunu alında klubha Büttev elini jaş dölüsün jıygan etkenik. Büttev jaş dölüsün jıyganbızda ibarısına da alay etkenik. Bir günden başlap, kelligiz allay bir onuğa keleyik. Bu elini 3-4 bölme geldi jaş dölüsünde. İki adam bula aman adamga böleyik. Kelligiz bu elde bolsula aman adam, iyi adam. Anga razı bolmagan kopsunda oyumunu aytsın. Dep sonra tamatalada barillan da sonra büttev elini jaş dölü sokun klubda allay onuğa keldik. Bu günden başlap bu elde böyle biz iki adam buldu aman adamga. Adamны üstünde ma bu şartlarını jaratmayma em anda kerişallık tüyme degenin kallay şartladı. Dözörüp tülme, jaratmayma, hapar aytmayma degen mi? Kalaksız bolsa. Kalaksız adam bula, neyik adam ise de bu kalaksız adam bula, kalağı namısı bolmagan adam bula, bulay orusça aytkanda manga uyutuna tüyüldü. Olda katıp duradı, menden hatasından katıp durga düşeme, ol kalağın jerin bilmese, bir-birge katıp ol süymeyim allay adamlarını, kalağın namısı bolmagan adamı. Adamga köp zatны keçerge bolluktu, keçerge de kerekti, alay ma bunu keçallık tüyme dep sen ne zatны aytalıksa. Adamın üstünde bulay bu başı aytma allay bergen sorulunu bulay içine kirseň satqıçlık bu birge jöngöreň bu boladı, konşuň bu boladı, birge işlegen adamyň boladı, sırtından bulay satqıçlık etse, many keçmeymi, keçe almayma, jaratmayma ol kalagın. Endi bulayda bu mekanın içinde tenisni bardı kesini. Ol tenisnin de mavsut tahırına jettirip turabız ol tenisnin. Sonra bu mekanın içinde de trenajörünü orçça aytkanda trenajörünü zalı bardı. Allah aytsa ol trenajörünü zalında ahırına ma jettirdik deyim. Endi bugünlükte allay akılыбыз bardı. Bu elde kuru erkek urulağa oň taptırma allay bu mekan bula.
тышырулага да оң таптарга сүйүк. Аллай күллөтөргө сүйөбүз. Bir yıkın içinde 2 gün болады, 3 gün болады. Bu mekanга эрке була келмегенлей тышырууга жүрчү. Шөнү Аллай акыл эте турабыз. Тышыруулага алага да bir sport ustası салып, аны буламы көрөштөргө, элекестерими көрөшөргө сүйөрүкле, Аллай акыл эте турабыз. WhatsApp'ta группа этип, элин тышырууларына жыя турабыз. Элин тышырууларына жыйып, алага сорорго сүйөбүз. Сиз калай сүйөсүз деп. Алланы көпчүлүгү несте айтканына көрө, олонууга келип, Аллай терге сүйөбүз. Билемсиз, Карина, бул жумушну башлаган заманда Аллай акылла башлаган элек, биз 1-2 миллион керек болупту да. Ол 2 миллионго табарбыз, этербиз деп башлаганбыз да. Ол 2 миллиондон sonra да мешиналарды сатарга түшкөндү, андан sonra өңкүшүүгө да кирге түшкөндү. Кыйналган деткенбиз, ахырына жеттиргенбиз. Бул жумуштун ахырына жеттиргенбиз. Бүгүнлүктө мен разымы, ол кыйынлыклар бүттү, бу сабийлерни бу спорт залда көргөнлөй, буланы кубаңгыларын, буланы күрөшкөнлөрүн, бу элни сабий бери жыйыл мында көргөнлөй, ол кыйналганларым көз алдыман кетип калганла. Унутуп койгон бул кыйналганларыбызды. Корк башлайма деген адамга кыйын болукту. Бек кыйын болукту. Этип башлап, эте алмай калдым деген игиди, уай башламаганмы, уай күрөшмегенме деген нейси. Мен акылмалайдым. Адам не жолда барса да, не жолун сайласа да, машалла bir zamanı болады. Bu iş manga kerekmez, kertisi bile de men tuş joldamamı. Bir-birle oğa koyup da koyadılar. Sen Allah zamanın bolganmı, bolgan ese de bulay kesini kalay horlagansa? Ha, bolgandı. Indi bulay бүтті айтмағылай, бұлай бір немен айтқанда, бір болған хапарын айтқанда, болған дейм ол еліні малын ұрлап деп бір жиғанбыз дегенікті, клубқа бір жиғаник дегенік халқына. О заманда Аллай сағашыла келген елі башыма, керек болымы мұны милletini алына шығарға деп. Керек болымы ұялтырға, мұнда жашауы бұлай болыр, алай болыр деп Аллай ақылла келген елі де башыма. Sonra Tomatalığa tübegенім, Qartlağa tübegенім, Elin Efendisine tübegенім, Alağa tübegенім de Alabla xapar aytқанда, Alamanga alay aytқан елі. Bir үйірні сыйын түшірімі деп, Ала бүтті еліні, 100 үйірні сыйларын, қиынларын ашап тұрылы. Аллайны bir үйір білі açıq етіп тыймасақ, көп қиыллық жеттірікілі башқалады. Біз 100 үйірден есе бір үйірні сайлайбыз деген елі да. Алайда мен алай бір айтқан елі, андан sonra мен де алай айтқан жеткенім. Алайда бір болған елі бемем. Адамла бірінші танышаса, алайда аны бұлай саңына іштерге керекті. Бек бірінші не затына әс бөлісі? Адамла танышқан заманда бек бірінші сүйсең сүймесең де санына, sıfatına, kiyingenine kesine qaraysa. Ekinçisi qılığına qaraysa. Qılığa qalaydı. Üçüncüsü işanırğa bolupmudu, işanmazğa bolupmudu bu adamға деп сағаш етсеңі, аңға жуап жоқты. Ол адам kesin bir жұмышладан seni bile birge bir жұмышладан өткіншілер, bir қиын жұмышладан o adamla birlikte nekte sen adam kesinde bilmeydi. Kallay adam bolganın bir жұмышқа тірелгенчидери. Адам жұмышқа тірелгенден sonra o da men geroyma da deydi. Ele o da men satıldım da dey. Ekisinin biri. Bilmeydi adam kesin kallay bolgan. An sebeple birincisi vay qaradım. Sana sıfatı kiyingeni nesi kelişisi. Ekincisi qılығы namысы ақылы келішісі, аннан қалғаны жашау көштеді. Мен таулыма деген кезуде, қар адамны да көз алында бір зат сөйлгелдей тұрады. Сені көз алында не зат тұрады мен таулыма деген кезуде? Бір сөз бі айтқанда, мал қарыны, o zamanda efendisi болған, атын тұқымын ұнтқанма кім болған,
Ол bir söz aytkan edi da, ол esimde kalgani. Milletimi alay süyeme degeni, milletimçi janımı berikme degeni. Bir alıp karaganda o betine tükürmezlik adam joktu degeni. Milletimi alıp karaganda, milletle karaganda milletimi bek süyeme. Milletke bir adamla kararga jararmaydı. Bu bullaydı, millet de bullaydı dep aytırga jaramaydı. Milletimiz milletçe bizni begeru milletti. Bu milletin içinde yaşaganlawa, milletibizde yaşaganlawa ala bizni milletimizni buzallık tüyüldüle. Nek degende bulay bir alıp karaganda milletimiz begeru. O sözünün manaсын bizge deri kelgen ata babadan kelgen tavodetlerimizni tutup alaga alanı jibермегенле yol adetlerimizni alanı kesibizden tuduklaga öttürüp yaşaubuzun ala öttürgen o tavul degen alay görünüyor manga. Бүгүнлүктө иште, жашоодо, спортто кесиңи алыңда калай борчто саласа муратларың каллайдыла? Bunlar muratlarım şönlü. Birinci atlanıbız alaydı. Ma bu mekamını kesim süygenge derjettirip, ma bula yeterge süyem edip, bu mekamdan kara küçlerinden sonra da akıllı yaşla, adetini, namasını bilgen yaşla, milletimizni, elimizni, kralımızını kalawır bolunca yaşla çıksalamından birincisi oldu şönlü, anı süyeme. Ma bulayda bokstan da, elden bokstan çıkan bek demengili yaşlarımız barlı elde karateden de alay. Bu erkin tutuşudan bıyıl açkan, şönlü açkanımız anı. Allah aytsa andan da saklayыбыз. Allah dünya erişini horlar yaşlarımızdan saklayыбыз. Andan da Allah aytsa jaş tölüge ala ol men tanıgan yaşla, horlap kelgen yaşla, ala jaş tölüge ülgüdüle. Kuru kara küçlerle de koy, akılları bula, keslerini, kılıpları bula da jaş tölüge ülgüdüle ala. Har zamanını karina bir zaman çıkıp oladı. Har işinde, har adamda, har jumuşunda bir zamanı bolan. Biz suatta bu sport mekanının üstünde jıyılganbızda, ol janı bula aytayım men de sözümü jaş tölüge. Hansı aytır zatım köptü. Bulay alıp ortalıkla karaganda jaş tölü bir 30 жылына deri күрөшөдүле sport bula. Köp adam жылсан өткөндөн sonra сагыш etip başlaydı. A meni neге jatıp turgan bolurum, meni şuyokum күрөшкөндө, meni juğum күрөшкөндө, men de күрөшseyim edip. Sonra kesine saybinden latara күрөшөм, men etmegemme, men de bolmagandy sen et dep. Kesin bilese har kimde senden körgön etedi. Aytkandı etmeydi, körgön etedi. Anı sebepli jaş tölgü aytırgım. Zamanınızını keçetmeyiz. Bu saatte zamanınızda bardı. İşlegende etmeysiz. Köp zamanınız bardı. Har türlüsüne üretediler. Mında kelgiz, karağız, saylağız, küreşip başlağız. Saylap ol birincisi. Saylap küreşip başlagan jaşlaga aytırgım. Aytkanımça bu saatte kaytarıp baytama. Künden künge karuğuzun koşup bargandan sonra da bilimigizin de koşuğuz. Men bu saatte aytkanımça kara karuğu bir zamanda bilimni, akılını horlamagandı. Anı sebepli aytkanımça bilim, akıl, kılık, bayrak bolup Allah barga kerekti. Anızından kara küçün bara kerekti.